Tukin darukle minutes somni pani velkhan Diawkkawn thlanmual lei awmna bulah PC.Lalrammawia Pvt.Ltd ex-VCP College Fapachu hmuh ani. Kolasib-ah Special Summary Revision Final Electoral Roll sangni somni pali tlangzarh ani. Kawnpui Joint Village Council chuan nimin High School Education Director hmuhin Kawnpui-a Govt High School-ah zirtirtu indaihlohna an thlen. Thirtu te chibei ule CZS kania CHANCHIN THAR ngai thlak chunzomang. Tukin darukle min somni pani velkhan Diawkkawn thlanmual lei awmna bulah PC.Lalrammawia Pvt.Ltd fapa ex-VCP College veng chu hmuh ani. Hmuhna kal kan palai hnen atanga thu kan dondanin PC.Lalrammawia hi a scooty bulah na thok tura kal ten thi in an hmuh. Diawkkawn awmna te shatir ani hnuah awmna hruaitu te hian police an shatir ngala tunge ani shat mei thei ani lo awangin venglai east le college veng branch a hruaitu te kau khom an ni a heta chang hian tunge ani shat chian ani ta ani arwang bulah hian number 4 burruak le hriau hmuh ani a achung te le college veng awmna hruaitu te ron thlen hnuah Lalrammawia hian damdoi ati ngai an shat lo thu an soya achung te chuan postmortem an du thu an soya postmortem tura buat che ani hnu hian a bek veilama hnu hma om ang hmuh ani awangin aizol forensic te shatir ani a Kolasib police chuan hetiang ani ta ga hian theitop chu a hma an lak thu kan palai an hril ani. Kolasib-ah Special Summary Revision Final Electoral Roll sangni somni pali tlangzarh ani. Special Summary Revision sangni somni pali nei zota ka changa buat sa Electoral MP in Thlanpui sangni somni pali mantur Kolasib District Assembly bial pathuma Final Electoral Roll chu in khan Kolasib Deputy District Election Officer Pvt.Ltd ngur than tluang chuan DC Conference Hall tlangzarh Final Electoral Roll hi political party IO tele ERO AERO te hna hlan ngal ani. Kolasib Deputy DEO Pvt.Ltd ngur than tluang chuan MP in Thlanpui mantur Final Electoral Roll fel fight ahun taka tlangzarh thei ani chulo mamati thu soin a buai pui tu te chunga lom thu a soya MP in Thlanpui lo om tura in Thlan fel fai le thiang lim taka om thei a be sei thu soin Kolasib district of vote nei zongzong te chu in Thlan na vote thlak theu turin a cha ngal ani. When a final electoral roll tlangzarh na hian district level standing committee member te election official te sarkar official dang te political party NGO MGA le MPF IO le prominent citizen te antela election officer P Christina Lalmual zole chuan final electoral roll din mun tlangpui tar langin soi ho na hun man ani bokani. Voina tlangzarh ta Kolasib district final electoral roll sangni somni pali a hian fort tuirial Assembly constituency a vote nei mipa sangkwa somparuk le meichia sangkwa zali sompakwa anvain mi singkhat sangre zali somthum panga an oma draft roll atanga peiza somnga pali le thunthar mi zani somli pali omin draft roll aya apun na hi za point pathum pariat ani 5th Kolasib ST Assembly constituency biala vote nei mipa singkhat sangkhat zathum somli pani le meichia singkhat sangni zasari somthum pakwa anvain mi singni sangli somriat pakhatan oma draft roll atanga pe mi zathum pathum le thunthar mi zali pali oma draft roll aya punna hi za a point pali paruk ani 6 loi Assembly constituency biala voter mipa singkhat zathum somriat le meichia singkhat zakwa paruk anvain mi singni sangkhat zani somriat paruk an oma draft roll atanga peiza somli pariat le thunthar mi zathum sompali omin draft roll aya punna hi za somruk paruk za a point pasari pakwa ani. Kolasib district a hian apumpuya vote nei mi pa sing thum zasari somthum pariat le meichia sing thum sang thum somruk pali anvain mi sing ruk sang thum zariat pahnian oma draft roll atanga voter mi zathum som li pasari in anpunga apun na hi za a point panga ani. Mi pa le meichia in tamhlei dan sex ratio atanga chutin tuirial biala voter mi pa sangkhat zela meichia sangkhat somli panga Kolasib biala voter mi pa sangkhat zela meichia sangkhat za somni pathum le serlui biala voter mi pa sangkhat zela meichia sangkhat somnga pakhat omin Kolasib district puma voter mi pa sangkhat zela meichia sangkhat somsari paruk an oma electors to population ratio anga chutin Kolasib district chunga mishing sangkhat zela mi zanga somrok pakwa in vote nei angan ne mishing sangkhat zela vote nei zati tuirial biala zaruk somrok pakhat Kolasib biala zanga somkwa pariat le serlui biala mi zali somriat panga ani.
Kolasib district chunga hian kumsom parel changa som pako inkar voters sang ni zare somli pahni kumsom ni atanga kumsom ni pako inkara voters singkhat sang ruk zakwa somni kumsom thum atanga kumsom thum pakwa inkara voters singkhat sang sari ni somni le kumsomli atang kumsomli pako inkara voters singkhat sang ka zasari somli pariat kumsomnga atanga kumsomnga pakwa inkara voters sang sari zani pahni kumsom ruk atanga kumsom ruk pakwa inkara voters sangli zakwa somruk pariat kumsom sari atanga somsari pako inkara voters sang ni za somthum pakwa le kumsom riat chin chunglama voters zasari somruk pathum an omani tuireal biala polling station somni paruk omna voters za somthum sangkat zathum somli pali omna 415 Kawnpui 5 PS to voter tamna berni in voter som cooperate omna 425 setron PS to voter temna ber ani Kolasib-ah polling station somni pakwa oma voter sangkat zani som cooperuk omna 519 Kawnpui PS to voter tamna berni in voter zathum somthum omna 55 South Chimluang PS to voter temna ber ani Serluibiala polling station somthum pali oma voter sangkat som coopathum omna 630 Rengtikon PS to voter tamna berni in voter za somsari pasari omna 69 Saihapui V PS to voter temna ber ani thung Kolasib district pum huapin polling station somret pakwa omin voter sangkat zathum somli pali omna 415 Kawnpui PS5 to voter tamna berni in voter som cooperate omna 425 setron PS to voter temna ber ani thung ani voin hian service voter roll po tlangzarh ni in SSR sangni somni pali kalpui chung hian Kolasib-ah service voter pathum chu sipai atanga anchol to awangin service voter atanga pai andila heti hian tuireal service voter za somthum pani Kolasib-ah service voter za somni pathum le Serluibiala service voter za somli panga omin Kolasib district pumpuya service voter bi zali an omme kane Mizoram Tipper Association Drivers and Owners District Headquarters Kolasib-ten Kawnpui area National Highway Kawnpui-a Tipper stand tura an ruaman ma anlak mekna chu NHIDCL 10 stay order an pe a hemi chungchanga hian NHIDCL hautu te po an hmuto Tipper stand tura tan hian association chuan Kolasib DC hena andila permission allow pe ni in thodon ani Kawnpui Joint Village Council chuan nimin Khan School Education Director buin Kawnpui-a Govt High School-ah zirtirtu indaihlohna an thlena Govt PS2 le 4 headmaster omlo chungchang po an thlen ngal bokani an soidanin Govt High School-ah han zirtirtu boral mi pali an omtoa promotion transfer pathum ne transfer pa ngai mi pakhat te chu an IO turda an nilaw Govt PS panhi a hian headmaster thoklai te an pension hnuwa IO da an ni tolaw bokani Minister Sports and Youth Services Pvt.Ltd Central Minister Tidorin Delhi Achame Minister Sports and Youth Services Pvt.Ltd Nimin Khan John Barla Minister of State Minority Affairs to Achena in New Delhi Akoma Pvt.Ltd Mizoram to Minority omna ania to wangin ngai sak atul big dantele to Ministry hnuaia ham thatna omthei ang mai lo turin angena ni Minority Affairs Minister chuan Mizoram chu an ngai sak thule an ngai sak chunzom zel tur thu asoya a Ministry hnuaia scheme omatanga du sakna an pek thin thule project atam thei ang beron thon zel tura adu thote asoi bokani Pujon Barla chuan Minority Affairs Minister ani angin sarkar program a Mizoram atlo thin thule political party IO poa an how to ten an tir thin thu asoya a state ngei nat tak ani awangin an ngai sak zel don ti asoi Excise and Narcotics Minister Nibok Pvt.Ltd Minister of State for Donor P.B.L. Verma chuan New Delhi anin ko mani Pvt.Ltd chuan Mizoram chu ram rishula omani awangin rampon atangin ruihlo le phallo thil dang alo lut na sa a hemi dawna konga hian Excise and Narcotics Department chu thuam chak atul thule state budget pon lama puina omtheite dapui turin donor minister chu angena P.B.L. Verma chuan Mizoram sarkar thar chebebuk na thu soiba ka state mamote ziaka thlen turin cha a office atanga ti thei oma tlanchia ta tumlo thu asoyani donor ministry chuan mar chaktana ding ani angin mar chakmi puite tan ani ti asoya chumi konga chuan atul anga tlan kwal tura in pe thu te asoyani Voin Khan Pvt.Ltd mar Minister Sports and Youth Services le sarkar leipuya Ministry of Youth Affairs and Sports and Youth Department Secretary Pimita Rajiv Lochan chu New Delhi akom bokani
Health Minister Kawnpui Joint V kan office press conference kawin Mizoram Sarkar indam laudetan poi sapek ngai lawa inen kolna kalpui don thule kar khata cheng nuai nga thleng bil theitir an tum thu asoyane Kawnpui Joint mi pui zongjong huam tor Mizoram Universal Healthcare Scheme kalpui ani don ti soyin tuna hian atrol angte boy pui me kania dam lauten poi sapek lok ngai lawin athlona damdoi ina anom theina tur kalpui ani donati Health Minister soidanin healthcare scheme atang hian hmuh tor man na tor bil theichin le adangte uluk ta ka boy pui me kania Kolikon Hospital ti changtlon ani don tho soyin Health Minister Chuan Civil Hospital aizol to tuk ti zia awmna tan Kolikon Hospital hi Civil Hospital anexata man ani dona State Level Executive Committee in chengwei bel sa somriat pakwa point paruk bial min pom sakto atibokane Commissioner for Person with Disability Office Chuan Mizoram Combined Competitive Examination sangni somni pathuma Pvt.Ltd kwata atlingmi pathum te lompuina ahlan Nimina aizol press club income and buat saya hian MCS tlangzarh lalming moi le MF NAS tlanglarram tlong ate cholompuina hlanin MIS inziak tling NVNT ero an kholama omawangin he huna hian atel theilo thungane Pvt.Ltd Commissioner Pvt.Ltd ki saila chuan tho soin Mizoram Sarkar hian hnalak renga Pvt.Ltd THANTHANA pali item law reservation da thote mi zadon in Pvt.Ltd kwata in Sarkar na anmutoti soin lompuina anhlan te chu chortla ka na thok turin acha ani namuthar te po in thu an soya lerem tlong chuan lir thei che chwalna awangin ka lauta ani thote hrisel launa awanga har san sang sang to thote mipa ngai te phak lawa insha na te anei na satchin thu asoya choti zongchuan hlotlin tomin thei to pa choa MPSC hnuai hnalaka voiriat ngot interview atlak to thu soin a hlotlin na chu pathian mal somna ani thu asoiba ka ama anga taksalama har san nei te po an hlotling ve thei ti sha theitop chwa turin acha ani mitlama har san to khomu fia manglo chunga MCS atling theilal ngai omi po in thu soin Paul Sompani azir live electringin amita thalo chana hemi awanghan company vel chu zirna po chol san hial ti te chuti chungchuan theitop choin lekha azir ti asoya sarkarin taksalama har san nei te tana hnalak kwata asiam cholom amati thule hemi awanga ama po in nadil ngam le muthei ani thu asoyane Pvt.Ltd kwata combined tlingtelom puina hun he Federation of Mizoram Disabled Organization FMDO President pinei tluangina kai shoya namuthar zinga mi H.VANLANGHAKA ro atel velawa remtluang ale ngei omitin hena hian lompuina thoziak an hlana ne na thil chlai dam takte e zona poimo tak balu le triaw an lak na hun ber chim tuipuya takam triaw chu south tuipui bial tu MLA Puje jelal peklo chuan huna atloa he muna balu triaw lapol na thil south tree be channa din Sand and Gravel Suppliers Association try to ten and President Lalrammawia na VCP ni bok hawadong songin balu lak ul samjok dan torte le kong thajok siala ni theidan torte anen hawa hemi pahian chan mari branch choi me luidung hum hal committee te malak na te po a en pui bokane Puje jelal peklua MLA chuan tun sarkar thara hian kunna thoktu te angai pui mo hlea hemi awang hian chung ko tam tak eizonna balu le triaw lak na kong po hi thatak kan nei atula tun thal chung po lak tur a omang angte lak chho ani theinan hun kan nei masak bera amuna nge rontlo kan ni a ngai pui mo masak nei ani tur thu asoyane Puje ji hi na thia South 3 VCP ZPM party shrai tu te SAGSA shrai tu le chan mari branch wai me shrai tu ten an troi o mane Kati zong ka chanchin thar kan puan thei chu ni